ngithi detox isilungu lelo isingisi leso ungizwa kahle anti ngizwa kahle all right so asihlukanise lelo gama detox u-D uyazi ngemedicine esithi D noma yini sisho ukuthi lento either siyayiremove or siyayehlisa okay u-D usho lokho u-tox lo suke sikhuluma ngama-toxins ukungcola okukhona ngaphakathi emzimbeni ama-toxins ke la ngoba isingisi leso ama-toxins izinto ezisemzimbeni wakho lezi ezigcina sezustressa umzimba ngithi ukustressa ngisho ukustressa kwengqondo ngisho ukusinda okay lezi zinto ezingaphakathi kwenemzimbeni ezigcina sezenza umzimba wakho susindelwa okay but also again lezo izinto lezo ezigcina mhlambe umzimba uhluleka ukuzigaya ngoba mhlambe lento ayikho naturally or so umzimba unokusindwa uma udila nalezo zinto so ziba yinsalelo eziba semzimbeni wakho so sesithi thina ama toxins okay phuma yena ngalomzimba kawena toxic friends yabona nawo resolutions ama-toxic friends inkinga kumuntu ojwayele ukuthi singadeviate umuntu ojwayele ukuthi abe nama-toxic friends nama-toxic relationships ugcina athi uthole omunye kanti vele usathole leyo nto so ugcina uqala kufanele ukuzidetoxe wena uqala ubonde yini le ngaphakathi kumina enza ukuthi ngisondele nalomuntu o-toxic then uzikline wena then emva lokho usuzothola into eclean nawe ngoba kwawena uclean kufanele naloko kusho yabo kusho ukuthi nasemzimbeni sure mam lady D nakhona emzimbeni okay but as much as mam lady D ngithi njengoba uqala nje unyaka kubalekile ukuthi sis detox akusho lokho ukuthi scrape uqale phansi yonke into khumbula ukuthi system yakho is a beautiful machine mam lady D ngihlale ngisho ngoba kuumshini okwazi ukuthi uzenzele izinto all right so wena udinga manje ukuthi usupport isystem yakho support system yakho ngomzimba isupport isystem yakho ngengqondo mentally izinto odlula kusona angibabulisanga eMedilution Wellness Retreat isithanda zami esibedlela ngiyazibulisa naso okay now kuma toxins lawa mam lady D khona ama toxins asuka ngaphandle eze ngaphakathi kodwa kunama toxins vela ngaphakathi okay so lama toxins asuka ngaphandle izinto ezifana nande zokufuna uziclean emzimbeni wakho kakhulukazi kade kuDisemba nje utshwala ngoba besiphuza kakhulu kade kuDisemba if ubhema amaphinsi alela zamaphilisi kakhulukazi if ukuthi udla amaphilisi amaningi all right or if budla kakhulu ukudla lokhu kwasezitolo iprocessed food ngoba phela bokuDisemba gcina sesidla zonke izicofucofu okay so izo zonke izinto lezo ezigcina sizinyusa ama toxins ngaphakathi emzimbeni wakho because ngesikhathi kungena lokho kudla mam lady Do kwangaphandla ngithi lezo zinto ngesikhathi kungena ngaphakathi kungena egazini uma sekusegazini kuya kwesibindi sakho ngoba isibindi khumbula ukuthi isitho sibaleke kakhulu kwena mam lady D okuyisona ehlaziyana esihlukanisayo ukuthi yini enhle ku break it down zonke izinto okay from isibindi khumbula ukuthi isibindi kwasona isona sakhe inyongo okay siyakhelana inyongo nje sudlile wena isibindi manje sisiya break down yonke leyo nto sisakha inyongo wena awukona ukuthi inyongo necessarily yimbi mam lady D inyongo yinhle ngesikali esithize okay ngoba umsebenzi wenyongo mam lady D ukuthi one isibindi sizoyikhipha inyongo ukuthi sihambe sobulala amafutha ngaphakathi umzimba isibindi sizoyikhipha inyongo ukuthi ukwazi nama vitamin ongeke uzokwazi kwamome without inyongo uA uD uE uK ngeke uzokwazi lo ma vitamin wamome ingekho inyongo ngaphakathi kwena so uyabona inyongo inawo umsebenzi wayo iproblem imbala angithi kuze inyongo umzimba wakho uyikhiphe ingoba sokunokudla esiswini sakho okay now if wena sudle into heavy kakhulu udle kakhulu udle kunamafutha udle kakhulu into ezine acid udle kakhulu ijunk so noma yini ekakhulu umzimba wakho isibindi sesiproducer inyongo kakhulu ilapho siba inkinga ke inyongo ke manje ngoba si too much yes izowenza lo msebenzi but siningi kakhulu sigcina siyagulisa ke manje inyongo ke lapho siyakhathala kwehlungu umzimba kushintsha isikhumba ungakwazi ukulala nomlomo wakho unuke nendle yakho inuki kakhulu uyabona kanti siningi kakhulu inyongo kanti umsebenzi wayo muhle iright inyongo okay umuntu sibuya ngaphezulu nangaphansi dokotela angibheke sikusifuna ukuziphumela manje mam lady D ngoba isiningi kakhulu all right